Nimbola binaka na viokani binakabali mnono mnisia machukumai na kabinisinga tambulikuwa sa uchungwa na walu na miniti bikim nina siya matiku may Australia miserene na sasabaka Canberra sa uchungwa na ono na walu na miniti babini binakatakchukani bikim ni ketsara na muniado marao may na kabingo na kena tomanitiku na vitalanoa miambaleta na PAM scheme miambaleta tiko na Kandera may dakatiko na bunolibo ni Australia nga bakatalangaki na New Zealand. Anda babini binaka ni chukatalang nanda turanga bulan to kai sa katulungan ni Nero may biutala no na ulutangan ni nora nanumitiko na Wekander sa may tiko bulinggo balangi ano buko ni nora may dakadaka na bitambana so ni kuya na dakatiko na soli makasama kaya bitaro so kaya tiko so rataro nimbito may and chat ke anang isang ngay manangay somiani na taro bikimni na mada ko tumay and duty ko na panel discussion tiko tale so tale na Wekander na may tumani kerutiko mugobira na Wekander sando takatakapatkira na Wekander ngole may ibiti arto urtiko Dr. Tulele bakatalanga kino Emma Tora Bueti may Queensland sa ngoli na bisreti biro na maramarua meron na ngoli may nag-imbito kayo na rato na bulangi na buko ni nondo may bitala no kabiyo sitaka na ngoni sale so may napaka binakatakan na non ramiti ko boli balangi na Wekanda may biti nimbula binaka babidi binakatagiti ko bikim ni na sa gayado raw mainggo may natumana tikuta ka na nanda bitala no na total madana nanda sere na ken maro tekiti Andamo tu abanoa, oda
Sarong pinakandina na sere may berton na mate sere ni koro wakturanga na siya kula and sana wakturanga o madhuata. Damarutaka ni may langatiko na sere totokongo and buku ni non na siya matiko may na non da turanga bulang ito kay chone ronimasi siya matiko ko na buno wakturanga madhuata and kabin ko siya matiko mo ko na korturanga ke Australia may Canberra. Mio sambula siya chonen ronimasi. Iya, mio sambula siya ronimai na bali besar na yabin singan iwan na mio bisuriti mai. Kaya ko to na raki may nakorturanga. Nanraki ke nango kuntu besar chiko bakalebu sibe chiko na ebia chini na degrees iras na lamanin bay ni saipa kinatin na degrees na una sarangango liliw sa tokango na kani ba kata-katari dombo to dakengo ambit sartu ngami tulsa bu balit me bagato na kata-kata may non da meron ni law na chukin na talano. Sana pakasarto nga na kata-kata ni Raki na yan yung natutokon ron-rua. Iyo, may natutokon ron-rua. Sabo nga may uwan na banwa. Sabi ko nakabalik sa na musulit na mga una sa katulungan ni Dorbitalan na naulutang ang go lili busara sa mati kumain ng Dorbitalan no na ro na magasahot na kena baka matatlagiti ko libo na may usot tumbimbi may waseti ko ka kimay marutaka ni oni kilay libo na ka matelalay ni bibusa kini matintuo biti kena bono may Australia sang talangan ng kina na bono o New Zealand. Roni wasi mo tamay bao sobe karabak tatarbe ka ni bikemunia na madaw sahoti. Yo ebia leru sanga bulu kina tol sanga bulu wala tol sanga bulu to karabak tatarumay na lebuni ka era sotabati ko so bambimbi o kero sangay may vital na to kanya kabingo pida na daw rabu ento rango ko sa artu bolen lebas sanga bulu artu sambiu tanah panon artu dakadaka mertong sa laki bangkarata lindo na panon dakadaka baleta rabu nangko di sara makata-kata kiti ko nando na ngauna ko na turang ko boy dorbongo sampagi sa bula diwa nano na dakadaka idadaka ni tampanan ni manmano na midwork ngai sa taray ko may na wawale na oda kay kere me sala ko ibal nimbula melay toro may nano na sick leave erdo batu ka tuike me call in sick
Ngai senga ni pakan donu ya orang tu na ndawi kata So, iya orang tu sa sini pakan donu ya orang tu sangai tu kono ko mesa lako ibale melewa wachi. Nona lako sarngai ibale melewa wachi ko le bitana singa tu sini kirimai. Sama ni tu ko sama ni lako serni melewa kan betini bina katoka me isau michi kona rende. dia Sama nasa. tali cuma na kena kakak na senga tundu na elau. Sangai babu na kini misala kongko misale bang karta kata sini ko satu me sernengo. Satu kena betul Yes. pon ita kata. Yo nakai kaki nango engko ndarunan dolcin ka diwango. Na minimum wage rate ni Australia nango we run rusong ko tolo nandola. May nango na sa chango santo tel na tosongo. Na minimum wage ko ay may liya sa rusong ko tolo nandola ni Australia ndo na. Yo korto asum chikin orato sami chikin chinika di onando. Ndo na. Kena bale ay ndo na duindu isachi. Sarandara kila ambato irango rinda na no dara la kuma era kabo mai. Era seni kila na tabana duindu chinika di o tikena kando tani memar sa kata pili we. Mera roni kila ni ra kana musta ki chiko se kabaya. Era sana numunga rimbat mai biche chiko saraira na kai. Na isawe. Ni chinika di ya sebina kachuk na be beira. Iyo edala chiko na ba ninta kata kai bono tani. Iyo ya ko iso na kai dundun me raida chiko na matentu chini na Pasifika koraba ko te chiko mai mer update takiru chiko ina na wage rate in Australia but again terms and condition ni takata kai bono tani in Australia especially kenus lunch but kesa nga ena sindu na kai na be busakta kimbetin ran mer ni isando nutunga era mai balo lo mata chiko era na ndangoni Singinduan na nonraloya, singinduan na me daw bala takire na kapango mer negotiate watiki na employer ko ya senga chiko iyo also ni kila se sandondo ni mutu kuna bana ngongo se ko ma oerto na ele senga langa ni o Pacific ela ko chiko mai Australia ela ko tala chiko ngamai oira no da kor la ko chiko mai Vanuatu mai na backpackers mai Europe. Right. Wata ke ira mai Asia talaga. Malaysia, Thailand, erla talaga mai ke. O irango endo na special arrangement da kabira kunwai. Oh. Lako mai mermai da ka na sekta ni solar farms mandaga solar. Wata ke na mining kuma chuga ya mai Raki Australia, Western Australia, ke Northern Queensland. O irango ni ralago mai Era orang matang backpack akhirnya na lak Malaysia. Oliveira, enduan rau $5.50 enduan singa na living away from home allowance. Dapat tukai tu nalaha. Anjena. Keba kasada kaya, Vera, ada ba singa kina weekend. Vera na ni na pamokes ni Pacific. Boleh ni ono na undol sa chingo. Ilsibia. Ko sa chingo Australia, sa kana kabida ni mampagingo. O suka salah chungo. Yongko na living away from home allowance ya. Enga ita kini non raisa wa kaya wa. Oh, isando ni lo bina. Tama na minimum wage ke $12.50 se $12.50 na yawa. Ya sa ikuri ni ken raisa ko na $150 ko na living away from home allowance. Ya endo na kaya singa ni dakilatu singa ni kilatal chunga na bima tentu na Pasifika. Se na zama na buna baleta endura ka da bulida mai na inalawa ni matamposi ni boli ke probura wakatokai chuka na World Trade Organization endura ka wakatokai chuka na More Favored Nation Principle MFN Principle ngo wakatokai chuka ke baka sa endura matentu Australia sa da ka ber na matentu eso endura na policy me sa ron sa mira baya Dulu talang me taka baka na bir na kena botale me tau wat. Ya baka to kais ya senga ni tuku ni me taka ole tunga ba bitale chuk saranga na buni kena dak. Ko baka to kais kana more favored nation principle. Sena MFN. Ya ke baka ndatara na ko bata ka erto na non dango na trading services. Ya senga tu ni kaya.
Koya ona numa ni ke baka e kambimbi e asa senga nge employer batakir nang ngone ni Pasifika ya senga ni beach. Ya sabi na katsiranga me ndike borto na tambara ni trade my beach. Minister ni Foreign Affairs na turanga na to Prime Minister ni bosoteu sa tukuna tikuna adam ni ya intundun me kaudaki baleta iso na ba kabaya sa rawat seranga na tambana ni ko na ken ibeta daki maybe bosaki na turanga na Prime Minister ni biti ken turanga na Prime Minister ni Australia mera lewa na mera ni bautu lewa taki mera ni apply be Pacific be bichi kena bo na kona living away from home allowance Donan rawlim sabu nan dolan dona si. Ya samboran ni bibu kiti. Iya. Boleh sana boran ni bibu kito ke pakai mai da kana non musu mai na matai ni madawa kene kecini kauna ni madawa baleta non ra wanga buka. Iya. Wata ke na isa ni rent na kabaya. Sana bu utar buta binaka to kani don rawlim sabu ko sambu bafata ka to kanon raka. Samboran kira to. Iya. Sarani raba me wala token dana lagmena Pacific wambimbi na itoki indo mangona lenga indana vakauti sona kai bichi bata kwa wambimbi ni lenga mai na kor na mate na dona songo ni ka sendo na lenga paka bu vale sendo na kabaya sarani bibu ke chiko irana ko sona matangali labo bango ausang ni kila na tabana pune sini da ka chikina wirna no anda na Pacific kona na living away from home allowance sina be Ese kami ni baka taray bir na agricultural sector. Se ausing ni kila. Ya indo na kaira ni bibu talnota ki. Se da but baka unfair. Din. Isara ni soli bir na bo ni bi may Gaysa nga berto Iyo baka senga ni bina. Kena karwa muno ay na musu ndaw za kabirang ko doktor manda. Indo na musu may baray da tokongo. Ko ya zakatokonggo na madawango sage mata ini kena isau ngo indua na undolu tolun rawa sabul katulu gona mata ini bisa mata ini madaw dona dolu tolun rawa sabul katulu na nona kena isau gross income indua na rawa sabul kaono na tax mata to Australia kwango ndo claim takilisu kona ando la kona income tax return right ngai bitunan raw dio sa bulu kawalu to bitunan raw tol sa bulu kawalu kona deduction sin klay na tabay deduct kiki esa gani mata ta keba kame itemized ki bango okay go na deduction ni ngabuka FA go na deduction ni rende go na deduction ni liba patsagay mata ni mado simbarin to liba talay bangatak okay iyo mata ni mado Salah kono kango, ngai baka very confusing Bien. Biutu ya mengai baka mendagai guesswork tu. Okay. Ya sengan Ya segani bi mi ba matata na musu-musu na bunala kina. Iyo. Biutu nga umay lo manikaya. Ninda kata na kango. Oko na dorobongo. Endo na undolu tolu na raw pasang buluka tolu na ilabongo na kinaisa ni dona madorwa. Musu buwa ono sanga buluka ba na pasende. Ngai taranga ko tol sanga bulu kabitu na pasende ni kena isau tol sanga bulu na kabitu na pasende ngo kesi ni banganga yesin madale la kutibi me ada sa uci ni kaon na madaw ko ya ratangida chiko ira na tamata taka chiko na pam scheme so ando gondor sa landi lo mani kina ngata lo ma me lo re sara man na banwa be takachi ya ko ya na uta orang ama endo sing ni kila na kena botale so chiko ni kaya za chiko iyo endo na ka wa samata kamay na wa samata tukina na kango kebaka baleta ni ndabara ida chiko na kaya da ka chiko na recruitment wala ko bicho recruitment agency iya mir sala ko bichi erla isa mo may na non rabondo na ngoni merla ko mai bondo na kakete erga me mustu kana non rabondo da senga tumandang ng senga nindua na chance me babulido irnangone me rala ko may na cheapest fare possible wata na Pacific na Fiji Airways go ko na bondo sa ulibu sa rala nga raso mi rala may ragay may non racho kana so miki isang ni sulibe na chance me rabe po sekta reda na kango balitango na chininga bir na so
Dia nasara. Sengan Que bochu ko bir nanding ting balet Betul dir kan na nanti soson. iya. Sengan yo kala nga nirsala ko mai ke. Rangay may sa mo talento na pale ko ya sabi mo sa kite uji tu. Mera mai chupkina. Sengan ndo na non negotiation power. We bata ke na real estate. Sa real estate nga bata ke ko na recruitment agents ko na employer. Kaya mabalen ndo nang gito ta tali chukilo mai. Mereka semua tu ndo na pale ko sa daru kaida sa makawa sa sengan mendangan repair it's not worth living. Boso ta usapang ta tu sana po sa Iya. maka me ndasa kila kiti chiko na kanko no ba boso ba iyo e ba chiko ya meranga so mati ko irendo na pale ko ya sa makao e usar li susara mai na vida na pale er chuki no ortona ngonele educate sa ba lo me pale ko na ochu ti pale ko sa sing ni rente takitu meranga na Gilimantai. YouTube kina yo ko ngai duro ni bang ko na paranda sa pa pala iyo Nio chiko yu salandu ina salandu o kilab na chiko kata kana rumu salandu. Ber na kena petition sa mamma risarna. Ya mertung kaisa mu chiko ya haru nan rawan tolan tona mata. Iya. O ka mertung kai letole. Sangani baka me bateni sin sulibera na dondonu merabi busa kita. Bale to irase ersin sen ta kana an agreement. Isa ni tako o real estate watake na employer agency. Right. Sano sasangani rawan itu na kaya takaban. Baten rakapo po umay. Arangay may kinta ba nila sa tuilong. Iyo, eba sarang na kaya to chiko na ko. Pero tumantanga na ike. Okla Dili utale na banwe Australia ngo eda katukina na kako. Sa ba unto na kanon rabe palo mata kibira na employer kay na real estate erang ko. Pero na nonto to. Okla eda katal sunga bira na maten tu talaga na Pacific kaiso. Dia So nasara. na talala me pakantun to nutaki. Iya. Aung kay wakas na numa bunway. Kaya baka me lesu tale na look go back to the drawing board may biti na kena sangay zakatiko na contract. Contract Na contract. Me wili talaga may lo mana matin 2 weeks na tama na bune baka rongo chikuki na ministry ni leba. Nanon may balo na matagi chikuki na go. Pero to sing sartungan ni kalain do na ka. Niragay biu nga may nanti sarang biu sartungan may. Kaya baka suara may liliwat tu Sydney ar sanga tunikan apa ambimbi nangona Tandau semua iki nar sanga tunin daukan sanga tunan nora rambi sartungan may. Tandau so nga na community so ara may to mikir tu Sydney. Rangkali baka ni na lechi ni. Kaya bakit ko so arbikilay Iyo, Pero sanga ni niralibi system. makani. Iyo. Sanga ni na system. Biu nga may nanti sa ko sartungan. Rangkay may sombu Sydney rangkay kabu. Kaya ngay ngona nililiwa meragay ndar tu may na t-shirt sa ako saranga. Iya nasara. Kaya nga tu na baba. Yan yung darusso ko lista liviti, baka dito ko na maya na kena sign itakin na memorandum of understanding kena nonra contract merang wala may viti. Nabi ka kira ko ito doon may sabak matetek bira do bida madana mata na wuli sen orientation ito baka doon. Okay la, uro mo din daw singa to lumbia ka nga. Sarila kaleka. Sale kaleka. Sale kaleka andaru sa tal nota ka tinamada sa tinakena leka. Baleta matay o ira non dar la ko mengo. Ira la ko chiko may ni unskilled. Semi skilled. Kenen bale na non rakila ka indondon menda rokoba. Ni rasenga chiko ni kilabina ka na buli na kabaya. Menda rokobira menda kunin bedira. Dia nasara. Indona ka urai da chiko ni ndau bimbe ni be na non da ko. E tu na yalo matua. Ese ngolang ani rakela na sa babalay. Ken bambale me baka matataki bira na sa baka viti. Na daba so me daru ka chiko na mata sa ti me ndona loya. Ndau may baka matalat bira ni bera ni rala ko mai. Yo me bala na rasinga ni orientation. Iyo na tulo singa sorila kaleka. Iyo. Na commitment ni ministry au na no mani senga ni lebusar ni onek wal sarna. Kandina. Kwamba utengi tundu me more than just neck. Absolutely. Me chiko na commitment ni minister ni permanent secretary. Me raida na tapeta ka chiko neck na banwe. Meron ni baba na atak de chiko ni sarla ko chiko mengo. Sar may ballo mo chiko sandon don me na review. Dia nasara. Me review me daka chiko every 6 months. Para sa bala ko chiko na nonda. Meron ni tomani chiko na kena track tak chiko na nonra. Paltu irang ko saraya nga chiko kali babies. Balete ni sa soda na kundu sa rongo tiko sa darete tiko na mona liba na ken sa wasi tiko
au ngai marta kana ndor me vital no tiko ni patapatango meron ni pawata me na kunria mento na ngoni sale matata me dawo kina na lako-lako bo o ira na kay muri mai me kakuni bakrota kina be kasaya tiko kay ira na sa tiko rao me babi nakatak kaya pa na mo anuma kachon endo no sarang apa na kambale to ira sa barong chiko mai go mai bi chiko na tal no chiko sarna kilasar chiko ira na da ber na mai sota beke ke ba kay rabia la ko chiko mai merba ka sama ba rua balete binagada ke ba merleite yang kona ba lebu se te tapio ko ba lebu se te da basoti baleta ni irmai bango baleta ni baka isa sarota me main ro chi ko irango isa ni kenen balam bale ni ra bian ro baleta nga nanon ra be baka saura rata kina nda be baka tata ko isa ba buna ken misa singani do ndo chu sa singin do ding ding sarala tuku ni mera tabmate ngara sini saumi bucanga ni sa tabmate ar tuku ni mera kata kacikna Bataya bayuli takasaranga na lang ni takataka mandanga na UHS na kabaya. Esengan guna kay takarobir na employer. Iyo. Kailan ba yung o employer nang unanggo ni kaya kami sa alay sa kina contractivity may review takisaranga na wording ni contract. May raunin tu ano obligation na employer kaya ndu etabi mati. May resign ni kaya ko. May kunin rochi ko. Palatang ko kaya baka ndu may tukun ni sengan ni involve ka employer na kabango employer. It's not my business. I was not a party to the agreement. And abaya na no na boss. Kon man balen don me do tala na muy muy. We're na recruitment agency. Mera chiko tala ngay lomo pateke na matentu tala nga be safeguard takir non the workers. Men do tala na kabakalaw baya. Men do tala na rewriting of the contract. Siya nga ona no maya do na iwali. Di na todo ako saranga. Auto kon go tukumingo dama balele buka kachikumo ko kito sai ni taka may na contract ni driver kito yado may Australia kima misa may pick meleni kina muli right kor sa ko sarangur naturang ni ngangur kero sa vital noti vital no dama iyo sama chikungori ruti hili Sydney balik ni sa ndendre na nona chikumay kya sama itu ndo tala na kata kasangkara bachi baletango na nabi bakalo lumata kini konan daw ni dakata. Ken barambale choni Hindi na chikongori. Iya, recruitment sanga chukini matata na be karame ka kabuti ko lomaya Baleta ni resang ni besu chiko inen duan understanding, duan agreement. Na kata ka sala pa mai kina. Bera mai baka kata tikin uran. Me kuni sa mai wala kana hospitality. Wata ka mai berto mai Kimberley. Matagali bangor. Rala ko may mermay kata na hotel sa Samaki. Ina daw sa Samaki. Biso nang tapunta mo kabango. Kwarto sangay tukun kalimer tuloy tumitabaya talibikaw. Nang ganita ba ko ran daw ngunu kinora na to kinibano. Iyo. Mermay ka. Mermay ba kata ya sabi dalachi. O chang kalin into mabuo may kina. Duwerto na maramaya. Siya ganito na kaya kina may uko na mabuo sini kay walim bulay ka batongaw ko. Siya nga tali responsibility ni employer. Kaya mambala ko na employer ngo, ele bu na ran rochuk ngo, balitin resin senita kay ndona kamera komita kira may kin. Meron bata ngo, kaya kay ndo sa sama chiko na insurance. Meron na insurance agents. Ko na bata ngo ele lebi na ala ko may na pam. Era $5 bulan doon mata na insurance. Ele bu ko sama ito edo wir na mate. Era singni era matanggal mate so. Meto masara na mat na nila ko talaga na death insurance Meron ni may kipakain duelen ka. There so much ko na insurance. Yan ni relate ke sa kamera claim list ka may sa ndo na kaya dubir. Ndo ngo sa wali nang bakin duel sem. Pero na nakinewali oray kaya buno do away with the insurance. Balik sindo nang beten. Pati oray insurance may buta ko nga. Nakameda ka bibo sa kita leki artura nga prime minister ni biti. Inatura nga ni Australia. Paibi may sarator mandanga na temporary Medicare. Merara, merkuni ngay le widan raw chuko nan dola, merlay sa mo chuko ngay sini listal chuko may bir. Samu su tu manda na ken resaw. Oh, sando na ray binaka utali tak sa babalatik ngo. So na ken tubo bonggore, mesara temporary Medicare nga rarasa. Iyo. Temporary Medicare nga.
Patangan dan may buli malangin ko. Din. Dan daw siya nga ni may isang mo na insurance. Sa mga temporary medical dali sunga wachital. Old style. Iya, Kandi same na time sarang. automatic nga. Sabu ka nga sa automatic lifestyle. Safe da kaya. But kaya guys, may mati tu ke tabi mati. Balik ni sini chiko na bengarabi ko meto tau ba te kira nang garabi ni leoni bonwo. Kila baka menda duin chiko kenda menda chiko endo na level talira. Din na sarang. Iya, isa nga ni may mata to kana kina takataka. Dona taro ngalo chukumingo me baka ni torbital na kirto na takataka na farm, kirto na takataka na hospitality kena aged care. Baka tabi rito na tambarin ni Musbul Macau na bucha. Bata ba boso na baka tataro na bukin na rito kontaraki. Binakatiko na rito ngarabi kena na rito takataka. Orato, siya ni baka rito rorong baka libu juga baka epi ya binaka. Binakatiko rito Binakatiko biya orato, nanon rito nanduala sarang na kau tataro juga nanduala ngau na. Itu kuni juga orato, songa ngau na. Erto siya nga nitakataka ni sa siya nga na bulma kau me musu, me moku. University nga kaya derni ata pa juga na undolo na bulma kau. Kaya na bucha siya nga nilalabakan doon na bucha. Ken bambala ni tao juga na bucha untungan rata-rata. Untungan rata-rata. Kaya secara juga orto. Chiko sa nandu-indu ni ken resa wakila. Au sanga ni kila ebi na ken nandu-indu ni sa ni HK but ken sa ni midworks. Sa ni seasonal work na tomi bonikau. But ken sa ni hospitality. Eba tau sarat dalam bang abira na employer. Ya unono manindu na minimum wage mera kun sibia sombu maira. As long as it is above the minimum wage. Equal to or above. Ya, mdu na safeguard kaya. Me laurai chuka keba angai sibia na rusa bulu karunan dola maira sandu na lenga sa chipika. Se rusa bulu katulu. Ya. Pachangai tos da ke wala ngango waro tos mo na ijke. Sala itu rusa bulu sa. Sa Ana to. rusa bulu kalima yo, tin kalima na pasen. Yo era na ijke. Sanga ni matala orto na boni kena bo. Sanga yo na ijke sa tosong. Rebisa waro bisa umi. Oi. Itu telah nak iyo. Mosese tamani kay baratin. Boleh binaka mosese tuntuk mo ko na minimum ni midworks rusang bulkan dolan dolo wal sa bulkawa. Oi sa chiko era. Iya. Oi sa andi nongor kata kata juga na tambana ni kangor. Kaya kaya sa ando nongor. Sa mo ando don taki kenda romo mo kata kata sa juga na kangor. Ya usang ni kila in a way state. Iya, kachungo katal mo keni buli bakaru midworkers ni sa bakataw na mo level so there's different levels. Okay, sama tatama ingor. So that's minimum. Talaga ka na state dava, isuli chukubira na kangor. Patungori may Queensland. Iyo. So na banu Victoria na ron indi Tasmania, New South Wales. Iyo. Iya, benak mana sa takila that's a minimum. So biar ko nila kusombo, rusa lukan dua lakadak. Na kambing pintu andoi ke buni wai. Me kuwa ni afekta kira na nonda tamata takataka. Kwa na musu kwa senga chiko ni baka lawataki. Kwa na musu bataka kwa yango na sao chini kawana na madha wa se lakonga. Se na rende kwa ya lewa o kwa na real estate batake na employer merangai sao chiko na nonda. Entondor me baka itabi kia oira na nonda ko era mai chiko iloma. Tata batamandang go mai o kitungo ibalengo indona bali kitu biato kikira kitu na lay raida na bali to lay inspecta kana bali inspection. Ke baka sandonu nangai kitu taro bi kona real estate. Kitu sana ngai bi taro ngitaka wada na musu na kabaya. But me bera ora kena condition ni bali. Oira na no anda kuara la maingo. Era sanga nindo bir na kau merengai taru na kondisi. Sarla kami sarda mo lagi lom. Yes. Iya. Ya kona kai sanga chikin ni dondon ni ai. Me ba binakataki. Tinasar. Na to sanga chingango. Me bina kana ila ber kau telesui bale na ini bichi oira na no. The disposable income me disposable income wasi.
nonra pocket na kam sala ko may nonra tanga naka indona kawa na no meu batutu takayani bikemni Don. oira sala ko may go merala ko may sau may nonra sau mara o ko na employee na nonra bondo may bichi bondo na nonra ka ke des sau mo ko ngai me da kai kena musmus nada pana bune sengni rawa ni sau makede nga bakandua ko na employer na nonra bondo na nonra ka kede merala ko may balita ko na cost of hiring them go me saramay la ko may ramay sau man nonra bondo o employer kay may claim list ta kita lebeira o ko na employer nga nila claim ta kita na income tax may sana ran via double dip ya nga siya nga utukon na na so na kabayar ni ato Dinasara. Iyo kaya makara sa mga bakanto meron rawon tama kaya nabi na kasar lang nga kay claim tak nga bando Kandi na to. Iyo bata sampo na kali bumiramay muso tali ko na kinresam May pagkaroon sa tuko na maya na isa, uro ni Dorore dapat man daw sana wasenin ko na nagkanimuso na work deduction guidelines. Bikim ni na barong tiko may sa barak bako tumeng gocho ni Roni Masin na tikindua dodon me unikila. O klas sobe ka bikim ni unia sabar ka bikina na nomunia tiko na buli may biti ko so bikim ni na tiko ba na buli ko tolungan singa. Kwa kerona numuti ko kechoni ni pakai leka na bi talanom belati ina libu na kana bi talano tak na lomani tolni singa gona iba matala matela lai choni ronyo ko chikende kina iyo na musu sa tikong ko so ni sa ngo na guide sarang ako me dondo mera pamuria chiko mera wilika o ira no tapi kemuni na barong chiko may na pam au ni ta kamoni yoni na raida na kango ngona kena pakapiti moni raida kina na banu me na yado kina na nomuni musu ko chungo na banu ko bata ka sana ni klachu ni musu na boto ni wanga buka na rende ni vale bata ke na banu eso prometa kana nomuni employer na dadak na da bangor na motoka bisa umichu kana basic ya orto na musu ya Entonces, mera ni rauta na walu kina tini kao na madao na musu tini karua kina tini kao na madao boleh tikong koe na madao iyo sesi be bata uchi koe ke baka sana mani adoba dua na ngauna sana mani adoba misala ko chunga na musu mele adoba walu se diwa na bula sandu na le sachi koe ka sasibia na kaya ya saranga na guide ko chikongo Chinikaono se sibia bata na employer da mo me kilachi ko me ba mata tataki mai beira mai na banua ni na resenta kana kontara kina kango mai bichi me tuku ni bango oni sana la kongo na musu ngo eka ni o chinikarua kina chinikaona na mada sana o china no ni musu oira merangai la ko mai sarakila ser chungo ira chikini singa na o chikina na musu right me matata Yengo, elebu beira, musu tunga, lako tunga, senga ni matata na kaya daka chini rengutu, tos chunga musu. Yang tuntun merata rongalis. Merata rongalis ya. Ya. Tienasar. Ya sarang na nembale ni tikindoa ko chikongo na ko ni barita chikomaingo. Me vaya yengo tuntun mersabli ko tumai biti. Right. Don mera wili katal chiko mabina. Balte mera kuning kay daw taro chiko mai batin sa chiko raw na kenay tukutu. Yo kay baka edala sa don mera ngoli na bono don mela kakira report takyo na non rakaya wana fair work commission fair work ombudsman. Iyo. Fair works ombudsman ya o taritak bali bunaka ni wase chungochon balatani iyo ira na ngole mai ni sala ngole takata kambi bisara nga merta konon diary seti kondo non telefoni mera sena kalenda makataki tiko na madao kede ni bisomi mera wili katiko na bi madao kede ke bakasa sibi tango sa tandor mera kota take tandor mera kota take balatani siya nganin tandor antena
Ia na Fair Works Ombudsman tiko na be state ke Johnny. Iyo, chiko na be state kede. Chiko na be state kede. Chiko talaga na kena website. Oh, Iyo, okay. iyo. Ndorito ko na musu-musu membaleta na vale na inisua. So beka barotek beka na Kendra boleh tok gue. Kena nonda transport kena bili ni nonda liba-liba na kasi bat kena wai. So beira ele bora sa mo chunga na liba-liba. Right. Kena wai so seng batau bana landlord Right. Bana tau kini vale. Right. Batau kini vale. Senga ni tau bat. Iyo na musu-musu le mundo ndo na rente. Yeah. Koe be senga chuko ni wina kambali tini sini bai tamkino era na workers. Esa are pre-arranged. Sa ala ko ngamai ba karo era ngamai durung ai long. Era kesa mo chiko ya manda ko wata taru chuko berto na ejke workers arto chini ba kata arto chiko ngo. E ba chiko ya arto ba chiko ya. Transport esenga. Berto ngai ndau tombale mai na bi matak. Tombale mai tombale sio ya bi ba sa bulla miniti. Pasang bulu ya ni pasang bulu mai. Kamu lolom. Iya. So Nandraki. Nandraki liliwa. Liliwa nandraki. Vina kai so chiko kina nambasi. Erenda tomboka nambasi. Tomboka nambasi vinaka. Iyo menkai mbongi na panua sa tombale mai ampat sa chini kantua na kalau kona moyan ratolo me atau na chini kantua. Sa sing do nambasi la kona ngune. Ya sa tombale mai. Sa raonga ni rto seba porto rto mbose amendu rto motoka. Bandutan me baka nambasi ni tata nambasi ni biara di tu maju. Dia na sa. Ko ese ngai ke nambasi ba ese ngau sa motoka nga. Yo taro ndo na ngau na mo kai ba motoka mbati ta cuma tanga na musu kan daudak. Dia na todo ko. Ngo ora to ka rto na ngoni kiribas andu na rto motoka ndo virtu. Do verto na kambi bitala min do kelan raiva Kela nan raiva mera kai la ko cuma ibi ti mesara balai sin cuma mai. Dia na sar. Ya tala do na kai rani tukun. Iya, balai sin. Balai sin ni me international license. Boleh tan international license sing talangan ni me recognize talangan ke no boleh uci bulatum. Kan balai ni sa ba international license ni sa on raiva chico. Na uci ngai bulatolu mo sa chico na no Australian license. Kan balba mo bulida talana lenas ni Australia. O chao mo sangai provisional license mo la ko na kena banu ni kaya. Patna sini tente na mo license mai bici sana uci na kena kau. Iya, memang ibu kaya wala nga na mo bulida tala na mo license ni Australia. Sa. Iya. Era kila chuko era na license ni Australia nga kila chunga iki. Na no to license ni mai bici vai ala chunga iki. Right. Ya saranga. Do tala na kamera bulida Iyo, le buna go ndona pai chat wina ka. Go na sauni wang ka. Go na go kona kandaru atal no taka chikungo. Iya. Na idili ko ndona tikini pai lebungo. Go tamanyo sa silibungo. Iyo, kona pai lebungo. Iyo, balete ni ado besar kan yang ngono moli staliki. Kaya ko bina ka kina no era na la nonda la ko chikumai bi kemni na baro ko chikumai na leoni pamu kes. Isa voting na term ni agreement ke baka sa bulao no na nomuni belala tike na landlord no ni sai ni taka watching ana bulao no ni bangkara into na boleh kasar ngai mat ni dona lenga chikuki matai yawa maina facility na nomuni ban tomban ni voting ai dua na bulao no siya bakin dua bata na bimbi nambala buni nomuni agreement ba tike na landlord ni bangkara sa rin dua na bale ko boleh ka ba na nomuni balik takadak iya ni sa ora ki sauraro na lako, sauraro talaga na rin. Yung kotse ko go, panisang saratungan ni ando na ka, ni kita ka kina, sa onilisa mo to, ando na nakaya, kwaraw ta ka, o ruwa na ando tangitan. Kaya raway lang mo siya, ko yung nalaman ando na yung pakya. Tinasara. Iyo, batch ko yan, nakinita ka tako kaya rabatch mo. Wala na kinabongo, sa kay mga tawir, ako na binda-binday ni Kango, Kaya tuwa ko may amasta, nabimbi na nung nakila na financial literacy, Yes. Pero kila na budgeting Kuarsa na. Na bito so yaki na transport
na ilabo ni boli-boli, na ilabo ni lako ibala nimbula, na ilabo maroroi, meron ni baka wibiti. Bati kena ken bale choni na musu dorre to ko babi bina kiti ko bikim ni na soli baka sama ti ko mai bina ka lev to tok na be wose lete ni sobir ngor na lamay ang bakiva Australia ke Canada kati ko torma na somini wanga buka dondolo mi sominga no lo mga ni bidang na madaw ko sa pamadal tek miya from 12 to 16 weeks. Otia sana oti na musu ni wanga buka. Kembali megela ko nakaroni ang baki to the second year to the fourth year. Sa so na musu ko dondolo mi sa oti. Kembali sana lebu na rati kompe bira na takadak sebada. Ni sa musu oti nga na wanga buka. Sana ngai vo saranga na musu-musu nga ni vale. Kena musu-musu ni boli-boli. Kena na non ravilo kaya. Ito siya, ito siya. Sa vo saranga kena boya sa ambula saranga. Sa ambula saranga na ila boya. Sana ngai bataw. Siya undaw ba nga takila bata. Elebo na kau tay vale. Si elebo na kau pangata na isulu kena bi katale soike. Balik na may matatachukin na inakin-nila kumay na matay ni ngawan. Irabin po siya matami na mga bubalik ito na mga. O kinda to, binakatin, mitar na ito balik. Kaya na balik, kaya baka saan date ko na inakya, sa ko sarang, sa balik sarang, na po nila po yan. Hindi na nila na ilabo ke, yan nila so nila, ti satu, na balik blok, na balik kaw, na hindi ni dabu, na sto. Meron nila ito mana nabulia. Yo, okay na sa kilao ti bunuay. Ninda tu window na banuay. May mabimbi panota ni. Enda tao na numatunga menda kau la polis na kena lebu kena bina. Yun nita sa may sa umike sa lebu tala naka embamba songa ela ko may naisulu naka berbere. Ko na kaya me toro bina kana nanda wilpa na budgeting me bina. Me kuni may lebu na boli ko raw ni baka wibi. Batinda sin may dakata tunga panto ike. Na uchingay bu ambake salis. Kalau ngata ke extend Nambaki bango, nambaki kulan ni nanda mai tu ike. Kela lebu ngani labo elesu ibiti, kena binak. Yun elesu talaga ibiti, au na numa ke maka elesu ibiti. Mendua tonga na account ngani indua na worker, mechi ko nga mai ibiti. Balita ranile katala na spending mai ibiti. Kandina. Pero to tamani ngoni siya china ngoni. Gelesu talaga ni sara ni mama tal tunga na tombo. Mendua chiko na standby mechi ko talaga ba na kailangan o kaya nga meron ni excess stock. Tamba na nga ni standby kaya kaya sindo na lang ano ko nga iyo na ni bayan batang ko au sa tingwa na experience ni sa okay dai sa okay da sarang ilo mani family saranga nda pa kanu ni taka tu me so na ilaw me lai teki na nan ko dalo ka libang ko siya na yan ko siya na ilaw which kede iyo. So nakanga na kene wale ni kaya ni Mama Rorisende. Chiko nga na special account nga. In case salay mama ta natumbu konta banu ni Chiko Kim. Pero ututo nga na nortokan sa baya sa chiko nga na natumbu nga ni Mama Roya may bulikin na nakain doon ni malaybul ni Liz. Sa uchina yung bakiba. Ako lang nagayra ni ba yung balikin na may data kay balan. Pinasarang nga. Kanti na todo ako. Total lataro yung ulit kumingo may baleta na dorong bito ko matangang ko may to sarabati kung ba't sa libro sa sulba kasamti ko may wikim ni na sulit ko may nanom ni Ryan baleta nyo ni nakadaksar chuk nga nangununggo ni sa tabati ko nakabakaliw. Baleta na bikaw ni wala may ni wati na ni Robital no Kichon yan ang biutumay na comments wikim ni nakilana kanisaw ni gaiso mamay ito to ko baka wati ni sulba kasama kinitiko tartu kumingo dama balilibuka ka ko dosa katiko na taro baka dama na ni mamisala di may tumba ngay sa bola katiko ni expire na visa ni siya nga ni besulia na contracted company na release letter roundin doon ay bakasal yan durtal mikin dorabital na takbalili na visa na matasauti dama nung basali kaya chon Lawa ya undo na taron rin gorin baleta taro binaka baleta ya utala ki uchuke na pam nakatalang una kakabog. Katarong men gorin odama. Yo ya una numa na wanu binaka ndo mentangole kina.
Benta bangga ngara ilebutuna lawyer chikungona immigration lawyer. Merawani visa uta kina visa ko era chiku kina dua tali na visa. Wata kana visa korla ko kino ko oira. Meralante tali kina dua na visa ko era ni bersama ita merma ita kata kina guri. Una nunggu visa ni tarungaya. Baleta keba ka era ni dua na lo immigration lawyer chiko me kai visa binaka meranda tarungi ko yakina. Usani ran sama babina kana tarung ko baleta ausenga ni kila sena da pemena au na ke baka ya au na la ko bana loe baleta na una ke na baleta na bona tu kene kina go na no experience ni kango na ngona ke to ali si mai kina ke to mai bukan ni maten tu di Australia ngai sa mai len kana ni tu tiko ni sa mai boding yo ya itu sangga le bangkara na loya ki Sydney sa Sandina iyo kito le bangkara na loya hotel na dito bangkara na loya sangga le tu kuna tala mai na loya ya Meron me keto ni keto sekan dondo me keto bangkaran keto sali Sungai Beach. Usang iba ona tam keto le Sungai Beach ni keto sabi chiko ke ni orto me beach sabading mo yaw na tata mangay leta pataling ko. Usang kay tuko na be usang kay ayaw la ko mengo not as a diplomat. I'm coming as a person. We apply ta chiko endo na kami ta ko makiyo na matin tunggo. Bata matin tume beach ya pala chiko na ngaw na ya Iyo. Sangay tuko na kinoko okay. Do bola-bola vindo na song-songo kilai mai bici song-songan politik se songoni lotu meroni buki kimundo do kisingo sangai to bola mayor to prime minister serangan karse o bitar bat kinon na nubuni bola mista pedel kin boy sa chingo talang Australia sangai bibu ka mayo ko oka tukuna nangauna ya santo donumenta sabe ya kaya kinan na bakasama me legal chiko na chiko right iyo ya saranga menta ko balte singin into na there's no right answer or wrong answer basta na bangkara sana but simberin chiko into na kena system ni usala ko molan teteling do na visa ya sama dal tu asa illegal dia nasar total na mo na sembula chiko kina na no visa mo sa bangkara kunin kay bangkara ni sa expire mo visa dono binaka ukla ha iya o to kono binak saranga na murai ni se activity ko se legal tiko na nomni visa daka taki ko sar bikim ni nabarong tiko may taro binak saranga tarong meya awasan do bital no tiko batiki nadoroboni rao skill tumbunay berto na ihab international to sando so liba kasali tiko bero na ngwali tukay ni balatinir to ngwani ni biti to ko to tiko na bol ya tiko na nomni ding moningole na lawyer immigration lawyer da boninding taka ya na kautal tikir to kina na ihab international ni ruto ngoni bitir to chukula moni bol to ba madal taksar nga ba matata na da moni da kabang gay so binaka no to bingarabi bikim ni na barong tikumay ronyo ni gay bitartar nga na ihabinternational.com or to chukiserne so ni gay bitartar mibiyaw nang gay ron sila na no to email and non to bol na 22 Market Road Lomasarangani City Level Serne godori bibu kikin balete ni rtongani toke rto bibu kesaranga bakatalangaki no chonen roni masi sandon din na bibu kilib sa mera kabati kungo na may bakarara mataka libo na ka weekend ay ke bakasi active chuko na muni bisa nangonongo isa takataka tekem ni kota na lokiara ni sang-sanga sarangango may bisa na nomni bisa meron ni bullet ko na nomni ko boli Australia sebata bachon dono binaka buni wa baleta ke baka merangale apply ta chiko ni sa expire na non visa na non passport chiko na non passport sambera sara illegal search ngaya ya kona karere baki ambalet ni sa to nangono ya sa lain dua tala na tata kali buna sanga chiko legalize ta kitala chiko ang solo sa Sara sa lebu ngay lebu na lawyer sa sindo ya tara na kispaya. Right. Iyo, baleta ni sa chiko itumbay. Me Sara iyo. Ebi nakata ke may rawa tu na non application ragay may wele tu. Bata nindo tarong irito ni sa ayo china expire na visa. Batu na. Sa chiko bato na immigration na nung kukis. Me kuha ni gaimber. Kaya gaimber ya. Sana si relevant rin rita katalang natakata kambalitin tarong mo ira. Ibi na nung text file number. Are you allowed to work? Ibi na nung work permit. Kok dia. Ya kebakan guys nga sana kayo sana case job tu nga sana kayo mga tagi ko talangan tamak. Pero may baro ni kato balitan niyo sa illegal tu. Ya.
Kandina todo ko sa total na taro ngal chumingo choni baka tabo na itabi ni na Fiji High Commission Canberra tiku birto na ko merto bi buke bi na stawati ko nan renre Ona no mani Don Mexico. Don Mexico batani matin tu biti Australia. Baka tahu sarang apa na High Commission na Chico. Ke baka narani bi tartar na High Commission na kinarto na immigration. Around daka. Ukla na lenga Chico bana nanto High Commission ke na lenga ni staff na lenga ni lepi dangar tu toro Chico na kaya. Iyo. Isin tutur mi adongai kaya okay me on tampi to kaya una daka bana kango. Au sini bikila angkali tao nga mai ni sa tao. Dako nga ni tugol Chico, no, that's not my responsibility. I'm only confined to this. Bal to orang orang anda na bibu. Yan todo. Iyo, ran rabi tartar bitu na immigration. Batani Chico na High Commissioner, Chico na diplomatic immunity, Chico na privileges. Mo duro mendo nga na bali polpol. Because we are Fiji citizens, eh? Iyo, ni siya nga ni duro mendo na High Commissioner ela ko mai. Chico po na pawaya. Meron ni bibu sa kibatake na. Ran ni bibu sa kisarapati ki Prime Minister. Ran ni bibu sa kibatake reto na Parliament. Ran ni bibu sa kibatake reto na High Commission taleso. Ike, Australia. Mete ke buki na sona talo na bango. Talo manda nga kaya baka era ni High Commission na ike. Aran ni doon ang robi talo na wate ki defect kung na Department of Foreign Affairs and Trade. Wata pa na kisi ni Kango. May kau wata yung doon na kisi. Meron kaya tarong. May kaya sa ato chukipi. Walate, ya ako ang ginawa kakina na diplomatic negotiations. Meron nila ure. Kaya baka yung doon na kisi siya nga raw. Refer tala ko na High Commission na alis tala na matentubit. Na Kango usata kamo. Sa may tao, wala ba? Ranita ka na bilateral between the two prime ministers. May kuha nga ni tao. Kaya baka active siya na High Commissioner. Ya, una approach ta kabaya. Andin. May kuha nga ni rala ko at tangi mayo na nonda. Kaya kaya ito ko na siya nga sinra ni to responsibility ko. Kaya na style sa nga isin daw ginak. Bata ni rala ko chumay, garang matataka chumay na kay beach kit. Nakaibichi ko chuko mai bichi, bati kena kaibichi ko chuko go nakakit. Kaya kain do na kay singa ni raw. Biulis talabi for na face bichi. Yo motor galelewa mayo minister, siya lema mayo permanent secretary. Do tol na kena muwer ni lewa mai. Ya na role ni High Commission. O kaya usaba ba ni na kan sala ko chuko na turang High Commission ngo. Artola ko bisi ko Adelaide na bitan mata sa hochi. Bisi ko kaya berto orang tu former parliamentarian o Mr. Iswati kada. Sarto la ko kya sotal la banu ambek sarila ko tal chikina using kila. Ya binakaya. Ya kila na mana ta kena kanko ke baka ran longre sarnga na nonra lenga o irana nonda. Meran ni changa ikau meran ni leiba mes. Tau tanga kan daru ta ka chiku. Meran ta kata la o kenda la lebo na ta bata ka mai delete. Etukuni. Okay na metukuni na information na communication meron itu kun may nada ba to may kya meron itu kun lista libich enta klata lang na lewin banu ike lewin banu may bich siya nada ba sa mau may na bibo sa kya yeah Siya tato ko sarang usando babi di binakatakan na non revibu kiti ko na Fijian community Australia sa reda na romola tika na to may Queenslandi na non nabilita kyo Emma Torweti bakatalanga kino Dr. Tulele sa kanima round din in the reda na bikaw itake ngol tika ni berna ni community to mo no ba madali kya chon kenta sarang na community ko na may dingo tunggo ni nga saling kamay kina Oirna nonda oirna senga tuni sa so na ngauna o tano chuot ki e mandra singa indo na la ratole tul sabu senga sar tu manira to mai sauni ertungor me sang ertula ko gri banda bag meler tole sulikina no to ka roto sa gabi sa kimbe kina bat ki tu kini se o te roto ka merla ida kada kana dona famtal balten rachi ko na bono ko en rachi ko enta saumi chi ko takana chi ko ke bangai so araseni saumi ga gabino kalonga tani chi kana community ni bich Kora chuko may dakya. Okay to ike. Na ike ni senga na transport. Si so na ngauna rabile daki na kinresaw si indona ka. Randawla ko may ramay ka na ipalingo. Uira. Si rala ko lewa dole kocho. Sando sa parausu ka. Okay. Le kocho ko may lesino na balin. Ba't sambung ilib sa liliwa. Sinikan doon na kalo ko may lembiwa lang nga may sumay. Orto na ngoni ni. Senga ni orto nga na ngoni bichi. Orto talaga na ngoni ni kiribas. Orto chik talaga ya. Orto ledio.
Patenta kay Pasifika kiti chiko sa may beokan tu panu bango. Iya, sa mera lay ka. Go sangga bina kasaba mo to ka orto na oni kirbat sandua. Ya usa ni taka chiko ni ndo berto na dua usar mo chiko sa bulin rebo chiko na ngone ni pichi. Ken bambale sanara ni dua na motokan dua na ngaunango. Baltin sa rubiawa kina panu ni taka may na panu ni taka. Na vale tukin ay. Saya nga ambata senga nambasi. Ya. Ya saranga. Yo bina kana community support. Na bay bonwa ke de chukina na kay bichi. Ito na kaya nga baka libusar na support ni community ni Kaibichi. Kaibichi kay Pacific katalimba ka nga bera na nontay. Iya. Balita nga nontay ba raw nga kay Pacific. Ko ira kay bali ngay nga nakabaya. Ni saseng nga natakata ka saseng. Kerubitan lotiko dor maraman ni Islandia maksauti maraman ni Maori. Tukul ngono ko ni sa tabira bida na ngone ni Vanuatu na Lomni City may Hobart may Tasmania. Rivireani na numoko ni rtongo ni biti ni totobatu na kende bulimbuli mani rtobital no sara rakasar orto ni sobira siang tunon ra ni kana so talanga siang ay rembat-rembat lebu sing lebu non ra tutubi sanggai kadi na ngone leongo sanggai tikuna nona network i Tasmania saranggai sulemay na non ra ayan kata-kata raga may sota keda na museum o kata-kata na museum may Hobart sanggai kadibir talmay sanggai raga may sota sanggai wasi non ra tutubi non ra kata-kata bat kena non ra ni kana. Satu to kasara nga medem. Iyo, kami bisar nga non tabiri reidi bikim ni na barong tikumay sobe ka bikim ni siang chukun bekan kilana buno muni bitar tarkina binakan sa chukgo chonin roni masi roni ni bitar tarkina abakatal nga kina na tambanen ni visa chuktal nga ko na turang sa benada bakaliwa turang ni biti kaya bakaw ni bea tarikwa na Facebook ko talanga do bibu talanga na kami baleta na visa sabi nada baka liwa-liwa ko sambi tumingo na number telefon turang ni may biti roni bibu kay no ko na nomuni visa sambi chuka ni ko na kena itu ko ito to ko baka uti boso chon dara ka ni bea ose chuka liwa Si awara no chuka nga dona ka sa televio no warto na employers warto na anda mo be recruit taki kaya era meran ni kauda ke sona isu ndar talno takati ko me kauda kisare na level ni kina na ritaki pero na prime minister balita ke bakandar na talno takati ko nga ena singni at talin do na panu me la cosa que na sona kan ko membiuda ke ina virtuna to na minister ngarapo na immigration mata na minister for affairs ya PM saranga me kauda ke baka singani la ko kau mabibi sona isu wataka na bondo na bondo ke baka era ni bibo sakitaki me web taki na bondo me sa cost nga ne ko na employer me kuning kai sa mitali ko bira na nonda sanda pun rabu tu me erga me musuci patu ira chuko na banu era nda klim takatala me kina na tax na bondo na kabango iyo me baka me sara sami nga bandu patango ena rani bina kana nonda takata kan ni ramai marau ta kan ni sing ni sau ni lebu nonda take home pay era ni takana bibo sakia etle na bilateral level bira na prime minister rua ke baka e mani tandre kauza ke kina na mendo na agenda item in a forum island meeting berto talanga na minister ngai sota bata ke prime minister ni Australia but tamo da member ke chuka ni Pacific Island Forum me kauza ke kia but tamo te ke dera da chuka na pam scheme ko na maten tu ke de Pacific sangai bonga o le bita ya berto na minister na ene anu mai na American compact state iyo kena mo ke da go le chini bombo chungo Pacific kembali arani ke baka sangani di bilateral rani kauza ke na ina forma meeting me duana kena agenda item membo sekin betul bang koreda oira na employee go wada ba mesar la komandang ita kata ko iran go mera kuni go endo na kau segini pambau teni na raw yo zabo na bu na sinda tobole akir mengai madal baleta wata ka bimbi ko na isun darwa kai liu na darwa kai chukelu darwa ta chukelu
kona home away na the new allowance. Iya, na laha. Living away from home allowance. Living away from home allowance. Iya. Yeah. Orang matanggali subango sa singiran daru kita kay sa raw na political level. Political level, eh? Iyo. Me kauda kaya meron ni doon raw $5.50 sa umibera na workers kede. On top of the $30 an hour, say meet work say pay, say lebu tu nabi kadaran tukuna $21. Theoretically, yung nakaya apply ta kibira rakila ngawir, rakina bina kana Canada. E bata na mi na employer. Yung kana 150 madanga misa across the board, sanga isang nila buli. That's a big incentive, eh? Bira ni ramaraw tu, rata ka binaka. Sa ni sa sulibira na backpack mayura, pero ngo resin ka da backpack. Era may daka nga, wala nga release. Sulibir na allowance. Ngayon po na may pakibango ang kasi sul subir. Wat kira na lang may Malaysia sulibir. Sola farm workers. Sulibir na allowance go. So na kango rin tumi ka rito na to may torong ba malwa. Na bayra ni sini wata ba may apply ta weekend. So na kabango. Baltene o charge may sa mitu nendo na sa dindu ye laylay. Lebu na busus. Tinusar. Dora batutu sa ngol chungmingo balete ni rtondo waitai bali buna lolo TV sen katalau. May bakatutu tek muni na bakita bitel ngaki na toko na bakali buna na bakatutu ya balete ni esona bi garambia kay baidor ti kumibiti siyang suci ni matata si kilay na bekay oni may waseti ko ni ko. Au na tabule mo nagabitar tarbe rupeni matkimbao kay baka barong chungmingo rupeni menon doon naman robitala no sa bata chon. Iyan doon ngor na torobo nga may bikito ngor may paturo. No nangka si kero ando tata wata pinatamba ni man. Mr. Billy Mone ponto na ibal. Pinawali kumpula ru. Bulisiya. Doon saranga sana ngol saranga na bakatutuya. Chon in total na tamban nila kata kun yawa sa chukubia ni siberin daruti ko na bital nongo. Membaleta na takatang bakabakangas ni Buli na Northern Territory. Roni ba matalang matikin? Endo na ngunang gaitaro talaman da bero to na tambaran ko. Bata endo na ngauna yan ang baki sao ti. Tegi mo niyan baki ko. Sala ko saranga may ile mo na kinabitala no sarto tamba kamay na Facebook. Di binakachibali mo na Christian teachers. May Northern Territory. Upambaw tani wawili kabalay la endo na itukutuko saba ka utao tia o tau ya o ndao ni tutu vera na ndao baka woli ka chuga na wala ilay na pepa yung sanga nikila nada mana feedback may bira baka may luto som tal chu oklan si chiko nga nangandria may bira to ita kin Northern Territory Northern Territory na baka ndo na sana sanga ni baka me sembera sa elebuna kai se lebuna tata kasi binakatichi ko may kya. Endo biro ngono gorang kasi ni Buli. Tabambau ta urtalangan na nontanasi. Yo endo na ka nga me tuku na nontanasi ni rala ko may ke. Binakachi ngara register may ora kede. Eseng endo kendendo na ngono sala. Ke baka sada ka na bibusa ki na political level. Mendo na ngono sala. Meron ni baka rota ki bira no register merengay la ko may. Ke baka merda ka ba endundua. Berambera, berbera, musiki na ulunra. Wata pa mendua na ngauni sala, me bebusa kita langa o ira na nontoto minista ni takata kamay biti. Kaya to na minista ike na political level. Ba bibi chuka na forum O kendo to kan specificalan forum. Me ba rarota kina matanggali so na kande ni bango so na beria. So na beria bango me biusombu me rani rora na non register na nasi. Patani sa ule butalanga na kango. Meron ni ratu rumah ke, meratu rumah ke. Ena bina kabe Australia bina katalang abiken. Ya endo na kaya wa sama takati ko. Kero abi bisa ke balai lagi na kena endo na nunggu ndaku sama ni data chumbe kami kondo ngasimil to kami may na international school. O kami iyo. Mani sa sengan ni kaila kami ako sa usare re endo na kuno sa data chikin may biti. Abi nakatoko mela ko saranga me kas ni Buli. Yo le bubeira. Sandrendre na non sasang berla ko may ke saranga daw chini na biyo na Pasifika. Ko Marshall Islands, Lakoy Nauru, Palau, Sora chini sa Saipan. Wera nasi. Mariana. Iyo.
era lako taki baya. Bale tongon ni sengani ni tasongo chiko Australia. Kama kami tonto Australia, ele warna wala may pangko. To na kaya era ni expand vaya na pam. Mera chiko nga na Pacific Australia Labor Mobility Scheme. And a different category ni rala kumai ersa skilled. Mera ibanga taki ina meda me buah buli wera na ano da kor chiko may Northern Territory. Bato may Northern Territory da wa bibite ki narbina kato ira na kaya ngo batik yan tay. Patali un tau kini ban wa chiko may takya. Era maro to kata kayo ira na no ira na batik yan. Ira na mo bro pula baka ira daw bi singani daw bi ka. Gori. Ya do ngon sala ira ni isin tu ni may sa stop nga sa damay uchi tu yan. Right. Minta sanga empate ni me na sanga mi ron into na item. Ibe bosaki na bilateral, say ibe bosaki ina multilateral level. Ina regional level Ya ina pinakata ki weekend. Balik ni na paita weekend kina. Oira na damay na Pacific. Wabim bi na sarita. Ara duen mucho kina lim sabul kali masar ko binakatunga. Lim bato reke ara ni adon bit sabul. Kasi on nga. Paro chiko mayor na nasi oira na gas ni uli. Dona baka tutu sa ala kasi kanya me yo ebata usar nga berto na minister ni buli. Berto na minister ni foreign affairs. Kira na minister ni Bula. Merapi wista bata indo na ka erni kau total may weekend na Bula binaka na Bula torodaki. Kaya baka wada ka te chunga era nonda. Me kau lestola ni weekend na ilaboy bichi me ninta binaka tatiko na Bula baka ilaboy. Di na sa total na bintal na ulutang bina kartuwa siya kumigo bina na maramay tormante bira na nasi ni bakay liliti ko ba na wili-wili ni nasi may bit and then anumati ko diar lakalako na liliwtaler na ngwali mera biti-biti may sar na kay pakatabo na bingkarabitu nanonta po no biti tapos na namuray na tikinaya na kinasangay me tutubat ang beka me kakuni pakatatik ang beka na wili-wili bayir na sa bimbi may kaya na tikubol may panua tapos namuray na tikinaya chon Yung sarala ko na nasi may bitin balik na isaw. Ko sa sotsuk tinanas. Batinirla ko may na ando may banota ni. May lakam na Pacific karala torrendo na isaw binakasar. Sirala ko yung total na panwa Dubai sibi ang dolo chikira. Sibi yo na kau na numan ni ranin don meado na me bakalibuta kina kurni buli nas mera nile buna buli nas edur nendo nembag na intake mera ni kuni don naman wa lai kuni don naman lai so era pia buli nas sa sinra bacha da bang nasili samay sanga tuyan sangay short na nasi koralak may tuba sangay sinibisto metekirama yor na nasi bobo mera kapatakin ng kasnibuli iso na kasnibuli sining kasnibuli sa oversupply juga iloma sa baleta ni singa talangan ni lebura ni lebu sa ratsuko nga iloma nakangko kangani planning kaya binakachuko na human resource planning ni ministry aron di chukina isindon don me leka na nas me garawon talangan na incentive ndo iso libera mata ka na isaw na overtime singa ni daw saw mitu kaya kaya sa minaron overtime mo ira ising ni ran rambiwan mo may meswat na nas Okla na budget sige na kangango mbo to bina kana narto budget mbak na nasi. Ndo mbak roni ba roni ba dol tak mbak mai to to kan indare na no kawitan kina na no nasi sa ndo nang walang balaw Iya. Sama na usar nganggo ndo ni tuturo na bina nganggo. San kay babu na resinta sa pamay banganggo ito. Tinasara. Yo mecho katalangan on chance ni bialo kamay. Bataya na the human capital stock may bichi nangonanggo siya nga ni nasi wala nga. Ilebo na ba no sa leka kita nga. Bata na immigration Doon may sala ko bata kita chiko na buli may daka. Laura yun nakangko sa short nakasnibuli. Go nakangko na intake. May responsive na policy. May kuni santo ito nga yung bakang oras nga bulan, bakang may oras nga bulan, bakang maya. Puno yan na sorkin. Na policy may nangaw na sa mga tikin na bago. On may but sa sila kaysa nang go lakot may bitan ko may sorry so na space baya kaya siya nga na will naleka pipano kita nga yan to alam nang policy isin lako ba tike na what's on the ground
You have to Sa be untung ay you have to be adapted to the iya, time. may adaptable iya. Yes. Ebi nakata ke me vaya na da polisi potensiali bona bito sek. Sengola nganinas. Na bi tamban da kata leso, era tu ina matentu, nang kasi ni buli, na buni wai. Era la kota langama ya. Ura na topo kasar ngaya, ura na manindia. Na bi banua tale bi area tale so era la ko ura na engineers. Ura ngo ura na tamatan da totolo non la. Yang peran-peran non rambudi ni mai, kai sauli. Yes. Mera la ko mai. Kona kaya ndon me raida na sana kilachi korto na do tu minista. Yo me bakanga no kenda rutala no tunga yo ira sana kilachi kana dabai. Iya, dia nasar, dia Iya. nasar. Ya ni darubital no tinggo, wakasam takalistal na tik tik bunin darubitalan no. Wakasam takalistal kina na yan yan umbia ka may nawer to da buta bit sanga bulu na untol umbia ka na buni ang gon au wakasam takatiko ni so ngona and then do rei kibuno tani ni utuk kina na don rokon roka so ngona na buno saranga to tiko kina to ndambela sarchunga na nanggar ni kola lebu itu kina na ilabo na beka kena kator manda na iberte kena ngele kena tene anggon sara bungo sara bidem beka na dorbo mer sara milion embe kana lebu ni anggon vamos dar tar manda kena ulutanga ya na da rede mer kena biroro na sana ruru Darwa talno tika na mata sauti na kena bimbi ni ndu me bara ulako mai na nek. Me tero tu ni lima na rauna buni anggon. Tero tu ni lima na rauna buni tabioko se buni ndal. Ngai tomani tiko ni nona lako mai yoko. Kona kaya me mai buli takita leke baten sa bida na undolo na kai biti tiko ke. Ya ndo na ngoni sala rene bo abina taki na me balance ki na ke kai lako mai. Se on chiko ngana ta ka mena kor ni so ne sole baki. Mera ni rauti ko kina na ilabo. Na ilabo lebo chuk mena koro. Ilabo lebo. Singa ni ilabo lelai. Sanggai bo saranga na na ba ita bitagi. Oira na nondang ko ke baka rala ko mai. Mendu na prerequisite maka ni akai chuk. Na rala ko mai mera tea na yang gona se tapioka lima nan rau se kumala se daba. Nimbera ni rala ko mai. Mengai lai si ko ike aroto na ministry ni labor ni agriculture. Ertolai te sa ta kana kango sa wili. Induna kami na kaya berarti na pa itabi kina na active kina na Ministry of Agriculture. Pata induna na incentive ni nonra wakani chuko na chukmena korba bimbi na lenga ni food security. Saran itu sartungai kia na nonra contribution na agriculture. Pata kira na tamatendo duar na membaki baiki. Kendo membaki baiki na sin game build takio ko ni asin tetu induna ka. Ilesyo ani chiko na kena, chiko talanga na mena. Berarti ni sa terotu ni berno na lakomai. Gai bakai kuritak nga no may bay lapo chuka ni sanangko. Kwa toro tau kita karuto may nga ngori. Ya batanela mo chuka may nakoro. E chuka talangay nakoro, chuka talangay waitui. Iya, na kena duin nga ninda may lako may sanangko, lebu tala na isa wenda kena rongo beka. Iyo, e bata usaranga na nonda ingunga. E okay baka sa ruwa na undolo na nungubuni ang gono toko may nakoro, sasanga ng beta na mingolak may balang. E sango kamanda iyo, balta ni gayang baki limo to kanayang konaya. Sa senga saranga ni gayang doon na kaya ka. Sandara ni oto takatala na tamote mera leba, mera kauta na kaya, sanda kay beka. Iyo. Iyo, nakay binakakina ko na pam ko. Doon ay tiki-tiki bubina ka, mera da kabakina ng bisnis, o irna da sul sa uwe, o irna lubenda, o irna na tamato ko rasa nga tuni rawa. Kampati ni salele na tata ka may biche. Mera le surle da ka ba ng rakango, ng restoan, ng radab. Merla itaw ya bukina. Sinra ko tunga may kebing ako nakitinga. Merla mo itaw ya bukina pat mangay lako tala meso merla may tobito man. Yun ang pula chunga may bichi. Intel niya. May bigato ko takinga nakango. Di na saranga, di na todo. Di na saranga na beka ni waseti kumain to saranga na kinabado rin na financial literacy training. May bakador may biti kinakarua na kinabaka matalalay taki na beka may musuki beka ni nabarong tikumay ke baka ni sa berang beka ni oreda na musu ko barta katuka niya may nangba ko endo nom ni labi sa bata chone ke baka itu ko so erangan reba nung ito pala mo nung bita taki mo nung gutang ni beba you can download it Gori. tiko na kinaba pirtani chuk saranga na kinaba bitsa pa kan diota iyo. Ito nga na-experience ko bunuay. Doon. Ang ano siya tukin na tampanan ni man may biti. Kito ndo baka itabisar nga may nandabi.
nadhakava na financial training go, management training, finance training, kakeve. Mabimbi orotona no to fama na ndona na fama mayala po. May nandronga. Urango na fama ni mbulu makau. Yo. Rakila binakakiritu. Inanga unanga mesa may mersa tora kinan revoli ni mbulu makau. Hali kinsa na financial training go. Ay, sandura kali. Bawa la ko chuwe na kani finance ka ngo ndo dakachi. Financial management. Okay, ya sangai bata na tamatan dundu Dila sa. Bata na tamatan dundu. Mbala te mera apply ta kana kai rabulita. Mera kai rai chuko bango. Kebaka sarao ni tikibu endo na turangan India. Esenga ni financial training. Rawatan na nora ka ndunga nang gilen tamu ya. Tokang ando na balita. Kaya kinda tala sa atar ndo na bali binaka. Nang gilen tamu ya. Eli mga naika. Ada becing ni rawa kino ya. Eli masang bulutu ng kuek. Balita ya na tambananga ni Mama Rurui. Mama Rurui. Nakambimi na Mama Rurui. Ya na me beauty ko weekend na kambimi na Mama Rurui. Kinda chuke na pam. Sinda chuko maibiti. Na Mama Rurui ndo era ni Mama Rurui ken. Balita ni kebaka sanda singa ni Mama Rurui. Singa talangan ni ran dadaka pindo na kalip. Na vali siya daw. Inalak nga Manila mo ila. Vitale kanda kila na training ni finance one na bo mundang utokon sa nabali. Sangay bo na yalo matu endu chuko weekend. Meron ni Mama Rurui meron ni raw na inaki ndanda unabukin. Sa kanti na todo ako. Kotra na kaya wili kina na budgeting kung di pa mataktar chungure. Budgeting sa budget siya. Na budget sa ato nga na budget. Kutal lingga ndo na kailangan ko may babere-bereta. Isa ngay raw. Kaya kaya natandol sana siniraw niya do na kaya. O sana numusar nga kin na puso ko na budget. May sana durumike o simitukan na sole. Ito na tambay ni Sole Fintech. Wiro kaya nala ko mena pam. Misan dolan do na non-account ni Sole. Na wasi-wasi na ilabo sa songo sarangan na non-revocate na wasi-wasi ni ilabo. Medo ba ni uti ba na yung bike. Ang doon na kausaba ka tututak sarangan. Kaya warang chukumay o simitukan na ker-ker. Misan radur kaya na Sole. Mesa ngole montanga may natura to katangor mera ni may ito na usara ida chiko na kangor sala ko chiko may bichi. Ito doon mesada kasar nga bir ni wono na untul bakatan na non ta sartungo. Andin. Awas. Sengala no kongor mo. Eraw nin teo tala nga bir non ta na Pasifika chiko ya. Din. To sa dawirte ki Pasifika saranga na sol. Iyo, orang to na Pasifika chiko. Sana bebe chini kando chiko non dulu bata ta kinda tu. Iyo. Ya, alam ko na kina na business ya, alam ko na katalanga kinabikin, dan ito apply ta ka na kanisoleng ko. Di na sarang na. Totoo ko makauti. Ito talaga kaya talaga wana numuti ko na kena meron kilati ko yung walimay na exchange rate Kaya doon kaya ni Bartekyain, dan urong at bali, buwira ng walimay British Army. So nanguna dati ko may biti, to sa nakatiko na calculation, we calculating it based on the conversion of the British pounds into Fijian dollars. Right. Yeah, the the cost of living in England is so high. Oh, very high. Kila so okay to sa ato na ito sa halak kina na British Army. Yeah, to reach ko may na calculation of the conversion into the Fijian dollars. Nara kaya may chuko weekend nando na biyokan. We don't put pressure on our children. Say na bubal ra chuko may Englandi, say may Europe, say na bibono kita ngambala ni na sonimbula and na besi buru-buru sa lebu saranga. Dole blango na sargali madau nga si madau rua si madau tol sala ko na kerker sile mtanga bira on bula kinanto namba kimera tawya bumanda ran David na kono rata kava kasanga ngoleni na kerker keso kerker ngoleni tapi nomba kasami kachon don saraba binaka buniway na kinakaruwa talaga na bimbi no randa uraida na wiran da na dorata urwale na mado sauti the transaction cost di ba kawilam apart from the exchange rate, na isaw ni Obakaw na Western Union, isaw lebutok. Si Obakaw na M-Pesa, o siya kanikila. Si Obakaw na MoneyGram, si Mbange, indu iket. Kung nga isaw laylayin duan-duay, totolo. Ya may toribaki. Ya talaga rin ibalalita kasubo na inalibo na kinanaila, buhay kawi bale. Laylay na kinaisaw ni Obakaw. Meron daw karoon talaga, nangaw na lebu kina na ikukaw kina na ilabo ni Australia
Se malu-malu musar na ilabo ni bici. Berang daw rate na exchange rate. Kaya makastaan $2 boleh kan $2.50 na exchange rate ni bici. Mo kau tenturan tole ana singa pinaka mo bakaw. Na kau nelo chumbo mai kina ko bakaw. E ba tau chuko nanda rate chuko. Yo endona ka mer kilatal chuko kana oira. Andu indu ini ka anda rukai chuko Nada pa na exchange rate Kila nada pa na exchange rate na kinembal-embal roro. $2 ni Australia ebita ng $1 ni bici. So na singa daw base bici ko. So na kau nanda $2.50 sar ng $1 ni bici. Si $2 oleh kandidato pa ng $2.50. Nga una pinakachiko. Bata ito to bata ni wakan dua be mamata ki dahil labo ni bici $2 na Australian dollar. 1.5 times stronger na Australian dollar. Kaya bambala saran ni bakaw. Saran ni bakaw na ilaw. Yo kaya kami lutsumbo men ng $2 basa nga bulu. Yo bakaw tayo $2 ni Australia, siya $2 Ene sing niya na $2.50 ni bici alay-lay. Kaya bambala stop. Warong ko meron lang wata chiko. Ay saw ni kaya na bakaw, wata kaya na exchange rate. Raw ni gaya ni libukin na ilaw ikaw ibali. Me time tak chiko pa pinaka. Andin. Sakandin sa nol taman di buli bay tamer ngori chone usambi tamengo na itukutuk membaleto na sole semi tukana nang gatobole menang surital ngamay menang dona nang to bitala nova tambaleto sole sambo bibuk sarnga sambi tamengo lela lubu itiko na sole fintech app esora rosara na transferring fee kartu tu tikubunan ng bisnis mo tungoni kedini toke tungoni kedini biti satu toka saranga sarate ko bubaka nga taka na ngoni toke na besi buru-buru sarto sema may Europe sarto sema may Ngilandi satu dono merto sema talanga i Australia kini sa tuntun saranga may New Zealand tala iya bibu kesaranga na sole line na kena biko yaki klaro sa kalimbangan na sendi sibida na fee very affordable and karas talanga na budgeting lako na bako ilabo baungit talanga na marro ilabo sa to kasaranga but gainon dan business na ito kay business nito kay de turangan ni Vanuatu milaw iyo to turanga to batangor tu Vanuatu santi sa isa na wali kasaranga sando na bisi mati binak saranga na bital no niko maro ta ka lebu chone na no movie buki bakita mer barong ti kumai anta kalungatan iti kun na turanga me bakata ki chone roni masi ti kun na elona na nona na numi community ko na may takataka so talanga na bubaler bakarong ti kumibiti era lomatar tu era siang tumbekan nira kilana iso ni taro ni be kandende rastabo ti kuno mi bubale may balangi ya ni sati ko na turanga chondro ni masi iti ko saranga mena kor turanga may Canberra ena roni saranga ni somo na nomunitaro salo mo solito ko ke bakaw ni binakato ni bitar tarwa ningay bitar tarwa na mona liba na Facebook na dana na chonen roni masi tik talaga na email kaya kaso talaga bikim niyo ni binakato mo ni kilana ken na bitar tarwa ningay tartar nga may naron ningay buyan ni na email chonen to talaga ni binakato mo ni wasya pambutan sa kosar to nga abun wa lebuna kay ranila to suchik nga ini satu suci ko pasi madala na mata mengo nan to no betal no tero na marama ya rukila na kada kasarna na kango mabate ke buno itulele tongkai raita kin na mata mengo sana bibu kisar bale ni raw na be soli ba sama talanga me kinorraw di na sarana iyo be to suci kin na bibu tal no abango di na bikim ni na baka tatarot ti kumay umarta kaniso na wekanta sara somutar ti na nomunitaro bikim ni na batarong ti kumpeka na visa sambi chuka niya na eday sarna baka liwa baka talanga kinorto na IHAB International iserene erto chukina na ngoni 2K erto le 5 ti kumpeka na ngoni 2K erto ti ko na volleyball Sydney nagimbiyan na na to website moni tabatar talanga kina iyo batiki chondro ni masi na bitalo na membalitirto na ombudsman bikim ni no stop ting beka nan rendre na musu bek saru sibia di bitar tarmai bicho ni bakatal nga kinabiyaw
Beke muni talanga na dorobo manele oni sa singa ni chiko ina dua na visa. Oni sa landi balete ni sa singa ni gay bando ni mena bono tada. Kena ngono to tolo no kerker merano ni ngole bendo na immigration lawyer. Merani bakalawa ta gitu kina no muni tiku. Muni kokuen mesambera ni expire na no muni visa. Muni sa metale manda ak semberi bando no mena visa. Me chiko manda ngai ni lawyer ni sa proses ta chiko. Merani kuning kay bola-bola mena Ministry of Home Affairs ni oni sa ilikan. Yang ngayon doon na uto tinikawan kayo na numa talemay bunimay me balik to irang ko era we kanta chunga era bukanta chunga era may tunga ya singa ni bala o era we kanta chunga era ko chunga may beach era sin sen chunga ni beach mera bukai talanga me bukai era bukai chiko era talanga na nonda ko era chunga no mani pam Kandi na sara ndoro taman bibu ka beta mera iya nakapakaliw bikim ni tarong na email ni Choni o sabi teningo jdrowsy at outlook.com doon ya no sa polito kanya jdrowzy o sabi teningo at outlook.com nigabitar-tar ngamay berarti sabi na bakaliw-liw sa bitar chunga mena non na number ni telefoni bikim ni na pinakati ko moni taro membaleta na visa ni sira kata katikim ni raung ko beba kasatu kun chuk mayaw chone bikim ni sa chukra Australia ni pitar tartal nga en ihab international o sana bitenin ko non to email tal nga admin.fiji@ihab international.com. totok Ya. Kapag kinanonood to website talaga sa Chikungo, nakangao kerobit to kuntikin kay Choni, mausibi ni tapos kerchuk nga baka biti tungan ni to keder to tikika ihabinternational.com. gor Gay so binakatalangan na norto bing grabe sang so chini so liba kata kay so dakila ni so bikim ni stop tal chunga nan rendre ba kay labo so nangonan dangol talbin so na loya na bi so lib sara binakatay ko ni ngol bi rango ni raro ni rabi buke rango ni toke lele so butalanga na isaw era laba kay sangay tiko talanga o so le fintech o sa tek semi to kanitingo nunggu taga ni bebangko menangay dotal nga na ni Robitalo no bate kay Chuan ro ni Masi mi katu sem batamay me nangol may membaleta na bakoy la may Australia kibiti kena bikaw yakin na sende na mo na liba iyo okay sa ko sarpet ngaya Chuan ni total ka andun sarang akin kay dun may gorna sole sa na mga dimusara kin siningay mga takatik pa na ikatale so kim bako chungo sa la ko ibiche buke talangan business ni toke ngari tu talangan ko sa ngalang ani pam ele libungan na salo ni panu tungko sa nalako tangan teglang apa na sole tiyan na saranga sa teman ibu buke lebung kay saban tingnan telepon ibu ko yaki nangon nga sa chukin na app na mo telepon sa raro saranga ken na soli na sende kena bi ko yaki talanga isang so jini soli we ono sa bulu na kaibiti mandanga chuma serne wadada ono sa bulu na dulu ono sa bulu ndol antin ando din na bibu ka beta merda bibu ka talanga na business ni toke antin sar isa nakbalib sar chonne ro di Masi au musike mamiti ko na barong to kay dingo si bitu ko ronan raw badada na mona liba sema ti ko mingo bikim nito doksar na biokani oni semati ko may sa toto ko bakawti na non may biusi chiko and bogi binakin ko ngo sa tuloy ni ngona ni Rome Vitalo na matatalmingo ngono batangango ni sematalmikin na sematal chukumikin no Choni kay rona maramarua siya ni matalo tukin talbenga na waro tukini binak iyo sa chuk talaga Dr. Tulele pati kay Emma o sabi tartarwa
ke baka barong chung baka mo to ningai bitar tarmai ki mo ningal talanga mai mito may do na panel discussion ke bali bikem ni na barong chung mai ke baka so na taro ni betar be Dr. Tulele si betar be Emma be Tukini si be Chone sarang-sarangani da bital no barra bakarambelim kena mata tala ni muri au nang sureti semi tukana men fintech soli fintech men gendo talangan itu vital no bate ke chondro ni mas tatok sarbauti merambe levu na bebu ke kerto talangan tambah ni visa mertono sureti talanga mas sebada ba chon Don sarang ayo. Kantina ke dara rasema bata ke disu. rasema bate ke tiko meroni matata so minataro bekem ni na lo mataro tiko tasiang tukun nikilani na vital nongo so tiko ni masu biso bekem ni so bekem ni ni lama tar tu se ni seta cukup bekan rarawa ke na tangi na wutungu bekan nanti bono ni barong ti kumikina yang gona so bekan nom ni masu na ni rome vital no ti ngo ke chondro ni maskiro maro tak bagaliu na ni rome bio se ti ni ko choni angol tu ke ni gona bako ni binak bikim to ke bako matu bali Nasa bakalew. Nabi bakalo ngata ta ke melang Nabalew sara na muni programo uniwayo sanda ubi buga bakalew tu be kimam misalo mani ke chuki na baka tawat. Nasa bakalew. Sa nakbalib sara dorgo sotal na singatang bukatumay. Sabi nakasaka ni kay bakalew. Naka matak manda Ni mo de. naka. Sa nakbalib sara bikim ni na barong tikumay the maraw ni Semramayo Chandra ni Masi men korturang liw me Australia me Canberra sulit ko na nangona na kami na kaniko mikro may vitalo no tumi vitalo no taki so ulutang bakangko me baka kerusa bak madal tak chuka ni libo nangona do rong tiki na kunru na mona liba ka keru mani vitalo no taka bateki choni rirai may nanonta sarabati ko ngana kunru da ronga ti ngana kunru mendona kami da takamakina kena suli bakasam bakanggo na ngon salada memureso kwar sara nganrep ti bisa no bisa bakatalangkin na bakoy lawi biti nangkay ngol mikin na bisureti be semi tukana bakatalangkin be sem na bakaliulio mer nangkay sureti mai en non da vital no takati na be buke be kemni na be kanyo ni samati kumini ko saba kumadian be kemni na be kanyo ni samati kumai na be se burbura tombulu binaka may Chapani mastele tombulu binaka bakambulu talcunga bertona samati kumai na tokalay loma binaka bali besar na bito ko niti kumai na bital no ni ko baka binak talanga bertona samati kumai Amerika ke England ke Europe binak bali na nom ni soli baka sama mai ena non to lomani ke niti ko baka toto bata na bebekani en kabi binak ko saba kumadian bikemni binak bali besar nom ni bito ko ni mai ni sama demanda